tu te chi bai le vek ule zun ni som ni le pariat kan thleng le ta a kan ti dan pa nga yen Myanmar lambok kan hoi le anga kan news update na nung pera kan ti man tak lo te kan chun zom don nia chumi ma in covid-19 chungchang kan an soi ma sange covid-3 in siam thar delta variant hi alar chhole ta view maya hreom thua ni thleng do ne moni kemin kan an soyange covid-19 ri hi ein siam danglam zelti kan hreveka chung zinga pakhat tun lai an boi puile tak chu delta variant anti hini hemi chungchang hi World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Geneva muna press conference nein soizaw na neya delta variant hi covid vaccine lalote zinga adar chak em maya khovel pum hian ngai vena WHO point kan ngai venin kan zir chiang le me kani ati covid-19 delta variant hi India rama mu chu masak berni in tuna chuan rambung somret le panga zeta mu ani le der tamaya covid-3 om to zonga in kai chon ol sam ber ani bok Dr. Maria Van Kerkhove WHO covid-19 technical lama hruai tu chuan te hian a soiboka delta variant hi alpha variant a yana hlo omzok a chan chu in kai chona ol sam lutukani alpha variant khan Europe ram te tuam ne hle khania delta variant hi amang an thak le hle don ni inalang ati covid-19 hrikai hrim hi Europe lama atla niam to hleya mase infiam na le sa khothila pun khom na atama ngonga nei ngei don ni inalang delta variant hi adar huk le mai theiboka malam hun tur hi soithiam harti WHO thu chua chuan atar lang bok Dr. Maria chuan vaccine chungchang soika yen ram then khat chuan an mipui tamzok hidan na an petoa maseram tamzok hian mipui an la chiu ve theilova first dose la le full dose la hi a number in thlau hle boka hemi konga hian mala ka ngai hleni covid vaccine hrim hi arin tlaka na an thok thalom hleni nadna khir tak vei mek te tan thi na pumpel na ni bok tin delta variant kan soi mek po hi vaccine hian a ne theyani ati bok WHO covid-19 weekly report zun ni som ni le pahniami na tarlan danin alpha variant kha ramzale som saria muania beta variant hi ramzale som pakwa a ti chuan gamma variant hi ram som sari le pakhata chuan tuna kan soitak delta variant hi ram somret le panga a adar le me kani delta variant hi ala dar don chau ne na lang boka alpha te beta te le gamma te ai khana hlo om fe zo ti kan soi to kha WHO chuan mi puizom tur thuron ape boka keini tan po hian zom nge chi ne na langa chung zinga then khat chau han soyela WHO hian lockdown bur hi chu athlop to bik lova mase mi mal tin chung ko tin chu mani himna tur ngai tua ni tina kan ti tur le ti lo tur te thliar thiam turin mi pui te cha ti tur le ti du kan nei veka mase tun din muna kan dam kho chuana tur kan ti ture ro atam lutuk lo ati ram hruai tu te thutluk na siam te hi kan nakin hun ta na nia thutluk na dik siam theya poimo hrikai kan tam chuan variant tharatam ani maya kanin kai hruai dan te chik taka kan ngai tu atha ome Mizoram bik han soika yela sarkar na thokte hi chuan lockdown vel hi an thlop em lo po in an soi sel kher lovanga maro chu ni tina e chop dap thin te tan chuan arei lulai ta ema zoram sarkar hian total lockdown hi akal sana hun ta ni na lang tin insak te construction lam chi company rang te hian film khur takin han tran le sela state dang ne na in sum don ton na lam te po film khur takin hon le zai rel thei toila a tha in rin oma sum lama kan har sa to sia thilman sang lu to hi kan zui thei don lo ni na langa a covid ain har satna wanga thi te po hi om thei tak turani ta zun ni somni le pasari khan ZMC RT-PCR laboratory sample test omlova TrueNut laboratory sample test zinga COVID-19 positive pakhata oma
rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua thar zale som thum anom thung nimin zun ni som ni le pasere sample test zong zat kha zaruk le pariat ni in kan ria a mi pa za thum som thum pani mai chia za ni som sari le paruk positive mu chua zat percent hi 21.54 ania symptom nei zale pakhat an oma symptom nei lo som thum anom boka ti chuan sang ni le som pakhat sensa satanga kan chut chuan mi hring sang khat zela positive mu chua to zat hi som pariat an nia mi hring noi khat zela COVID-19 wangan nun na chan hi pariat zel an om anganita a ti hian zoram lampo hrikai kan tlan niam ve ta dewa tlak niam lama chuan adu om ber mai ome mi hring kan tam lo zia ngai to in hri hi adar na saman ve hlea kan social norm in pan khom uar kan ni na te a hu hova om khom nam kan ni na ang chi te in len po kan chin na zong kan ni na hi COVID-19 nen hin a in mil ta chia lova hrilen chung tal hi chu in siam rem ve hlek chu kan ngai ta ni hi ti chuan Myanmar lam Chanchinthar pui kan update man tak lo kha kan an soi ka yange rengun kho pui New Dagon chua lam veng then number ni na in za ho tu umiu ong chu silaya ka hlum ani tin tamui township lama dalan ni an ngai umin thui po nimin chomadar som vel khan chemin voice sari zetan lo sat sok mai ani oma damdoi inan kalpuya athi nia soya oma ma sen la confirm ngam chi lo makui region yisachu township huam chunga ongpan khomi sipai hne na report pethin dalan ni nge Mizo in an riat ama point piuso tri pol member ani soi chiang tu ong yun tin chu ni zanda ret vel khan tu te nemo an kap hlum le bok ni in an khomi te nan soya hetian ka hluma wangin khomi puite chu hlavin an tlan chele na samaya abikin NLD party member te phei chu a hlau thong zuala an tangani ome rengun khopui takita township mindo ta ro ta power department office po nimin khan boma puak le boka chunulam dar thumvel khana puak le a hliam tuar le thi tiangero an lo hlo ni nan soi kan chanal lo thir tu ten CNA lam thom wanga re hle mai ti kan comment kan muthina an re deu nge soi tura loi kan threwak bik lova PDF le sipai terrorist in dona hian an tel vezel tiero kan video masalama khan kan soi to a chuwangin an mani CNF ming chuan thom wangan nei ri lo hei hi achan kan threwek tura kan ngaya soi thui lo kha thazok ri mai theiani ti chuan Federal Army chungchang kan hriat dana fia theinan le CNA chungchang kan hriat chian le zualan Daniel Sakhong thu soi hi kanan soi chhong lokange Daniel Sakhong chuan ti hian a soya February ni khat thleng kha chuan Chin state a hian Chin sipai training zo hi battalion khat po kan tling lova ma se tu na chuan training kal chuak hi battalion somni le pangalai kan om to a sipai chak tak dinhmun a kanom veta ati People Defence Force PDF hi Federal Army anilo NUG inadin call ho an nimaya heta hian Chin mi kan tello ma se PDF tele CNA te hi thok ho alliance kan ni Federal Army zok hi chu tuna PDF loading chuak mek tele KIA KNU CNF ti tenen hian nakina fin le tur ania nakina Federal Army hi ading le chau don ani ti in Daniel Sakhong chon a FB asoi ole INP Mizo channel thir tu te hun tha in chan kan bei sei hlim takan ni man in tum theu don nia kan lo me